Ligama lami ngiNgwandile ngoka Dlamini, ngihlala la Malkerns, ngina 21 nomnyaka. Ngathi mangifika lana ka KI Kwakha Indvodza ngasitakala etintweni etiningi kakhulu, ngafundiseka nemisebenzi yetandla. Ngathi mangifika ngahlala amaviki lambalwa ngase ngiqala ngenda i-carpentry leyangithatha liviki. Ngase ke ngithola certificate lokusho ukuthi sengifundzile sengathi kangcono ngecarpentry kunakuqala ikhathi ngifika. KI ke ungisitile etintweni etiningi kakhulu, bekunetimvo leti personal lebetingihlupha empilweni ke lebe ngingakhona ukuthi ngitidilishe ngedwa, lebetihlalele leti ngihlalisa ngedwa ngingahlala labanye abantu. Sengiyakhona ke namhla ukuthi ngihlale nebantu lapha ngisida khona, sengiyakhona ukuthi ngihlekisane nebantu, sengiyakhona ukuthi ngikhulumisane nebantu ngetindzaba tami lenginato. Organize masango ke-KI lapho khona sikhuluma khona simadvodza nje ukuthi empilweni kufuna sibe njani, bakufundise nge-life ukuthi kufuna utiphathe njani ulijaha. Kulama sango la organizer kwa-KI kuba nema one-on-one section lapho khona ngakhona khulumisana khona ne-social worker le-professional yangiluleka ngetindzaba tami lebetingihlupha empilweni. Ngagcina sengikhululekile emoyeni, sengiyakhona nje kwenta timvo lebengakhona ikutenda empilweni. Sengifundzile ke ka-KI bangifundisa ne-art ukuthi kufuna ngibe ngumuntu lotimelako empilweni, ngingagadzi ukuthi ngimele ngumuntu ngalelinye ihlangothi lempilo. KI indzaba ihlangothi la ngambonga khona, ngambonga kakhulu ukuthi ufike empilweni tefu washintsha lokhu sendesa abantu nathi la Malkerns makafika, ngoba labaningi ke sesiba khona sesiba nendlela ukuthi sithi keep busy nga-KI. Singasacabanga ubugebengu ngabe besicabanga ubugebengu, singasayi ke kuyobhema ngabe besibhema, sisahlale nje sise-chapteni sifunda ngetifundvo tekwakha impilo ukuthi masikhule empilweni ufuna sibe njani. Siyambonga KI kakhulu ukuthi ufike empilweni tefu washintsha lapha eMalkerns. Siyathemba ukuthi utaqhubeka ashintshe impilo dalamanye emadvodza njengoba sayishintshile neyami.